2 1 2 1. Yes. Ia, ai mai alo le tatou pese mantu fo le pese nei. Fatalo fatu. O le pese le. O le pese le ngo kango lau AI song. O le pese ngo kango faku fo le alofa o. Mantu fo le alofa nai matua le wa tatou manui ai. Ia fa pele ke fafo ai manuia. Ia, awane ingalo ya te oe le alofa na tau mbuli mbuli. O le matatao lava na tatou wola ai ma tatou wa o ngai. So ai manuia la inia tunu. Tulo. Ia, awane ingalo, ia, na yo tatou a inga mātua, ia, o loo whaamuri matu I maile muri papanga sa Samoa, iyo ngi mea mo mawhauwhaunga lava. If you write a song, kaunga ise story behind the song, so this song, I wrote the song, ile mea leo soifuanga ile tatou manuia leo kako ia ngia kungu, ia po Samoa fo, pa pele te alala I Samoa, ia aleo manuia oi masau whanau, wale leia o ngaka maiki, ua manuia ia lo soifuanga le a oina o le ale tūlanga wa iai lo soifuanga nei vai tau awala ne ngalo le alofa le na tau mbuli mai o nai o tatou mātua. So that's the song all about. Ia e whawhira I atu le tūla o lea ua te a le tūla te a whatisfulu ia mātua nei New Zealand fes whakim kimo mako. But it's really good lai le mea uma whaftai le atua everything le alofa o le atua e se matalasi o le alofa o le li. Ia I tātou le aso ma le aso pa ua leo le mea kia pe te maleifu mai le se tupe pe tupe pa ua le mea I tāua o lo maleifu mai o lai le ola and then let God deal with the whole day ia maua tātou le ola ia mai le atua ia whawhila I atu le uso ia miso masi o leo mui malai nei po so le ailona lua mai ai ma tio fine ia susi ato nio so ia nisi lava nei o tamari I fu I o tupu ma tamari o tamama tina
ia fia mu mai fo tata tu lau le fia fi le fia ile mana va yo ngal wenga pe na ia e na o mai fo le kar kala ngol ngol lau ia ma fai ka ma fka ngol fia fi te manato nei vai ngol po ia o mai a fo se tau tenga ia po se malu fia fi fo ia ile telo vai nga o nei atu no ia o te msalo au stadia o la fa fa solo la kotina ia o nisi vai ngol ke lo ia wa le la ponsa ia o nisi vai ngol ke lo pe o la wala tala ina au ia fa filo ia tule le wo mbui malai lu sa miso masi susi atonio Tina Wilson le mafido malo sosa la lo maru fa tai ia JK mai puso fu Maria ia le uso ia fa masanga ia po Sam Music ia tasilia YouTube pas tamari nei sorry le o manguanga vai fole le YouTube Sam af masanga bo to umaya ko kiki a ko le nampa le uso ia misa Jake le nungo tatorisi ko I think ele ko ako sela so kako help ia hit lo foi langa afe ia kako mai iska ke o mai fa so to everybody ia le fa le so te lo ke le po ia mi sa mo le so ia masanga ya vale sa fa kilisi masinga ia masanga ia le ngabalang mai ra ko malanga tuila ia clear Janela pu so fu mania au Paulo Sila fa talo fa tu Paul malo ese Paulo Sila ese foi te Maria Paul Maria sa fu mania CKA talo fa tu pe telo te filho malo so fu mania Amelia fa moana malo lava Caroline Lucky malo so fu mania Job him YouTube so fu mania te lo se sa mo se mari dia ia fa talo fa ia po Jupen po sa unga dia YouTube. Thank you for watching. Hampo so dia so fu manuia timo laulangi fa tsai ma fu tsama ia o tamari. Ia o le tamari dia. Ele o isi wafa o HTJ511. Sophia Daily Malo Genesis Valelei so fu manuia Chile. Chile makafi malo fa tsai ma fu tsama isi Sifo Lamb so fu manuia Kiwi Host Family. Tua and Shadow ia mako matutulau dia fa pekili subscribe pa ia ngalo omi subscribe and then we mang we subscribe mai lo ya saule le notification ya kang fuera yo subscribe pa ia mai YouTube malava ni se tamari pe telo se filo fa tsai ma futa mai le pena unasa malo so fu manuia tile makafi so fu manuia so many revelations today Te Beato was right. Yes, very true. Manga ia. Leo mai aku kako po kalamera popo. Yo tatou na leo mai afu le kako kalkalango. But there are so many good news. There are so many stories that our people deserve to know. Ya kau ke o ye. Marie Tap so fu manuia fa tsai ma fu mai. Ya na. Tofinga ia te marile atu finga malo lava so fu manuia Tino ta abili so fu manuia hampo sodia lui kun mo yuma lo so fu manuia o lesi le te mari ile o sa mai si fa so kurunga o so salalo manu malo so salalo manu vai o lai sister tuli kalolo malo ni tuli to ilolo sorry ben with New South Wales Australia fa tsa ma futa mai lo fiong mara ngali mio tele po mio tele so i fu manuia me so masi again koko manja so i fu manuia so nio nonu ma lo lava ia po lei J4659 today parliament meeting yes ia masa o le ia o me ia vito fa taro fa te ato fine siko pa po malo faftai o you watching from Alaska kalo fai faftai ma futa mai ia maloa on sai masanga mai moanga fo mai fatalo fatu leisi fa so si uma ka ko sua fai na halu ka ko ka ngoanga li pine tai lenga malo faftai ma futa mai titaloa le fo maria hampo soldiers fa fitai sai lavan ma futa mai fili to ilau watching from Brisbane Australia so we have a few families and friends who are watching from Australia. Thank you for tuning up tonight. Appreciate your support. Paulo, Ioane, Telisoma. Talofa Paulo Malosa for Maria Kiora Talofa, Yafatai.
Erolini Josefa soifua manuia malu ainga makelani whaafetai mafuta mai whaalua au whata whaafetai Paki Pio, Maria Williams, soifua manuia Sophia Daly, malo Naomi Fraser whaatalo whaatu, ki ua misi aku sesi, Hampo Sodia, Luto Vio, and Tito Loa, Tau Tai, Maposua, ia mamai moanga fo mai, isi tolo Milford. Ia, whaatalo whaatu se lau lima sifuru mamalo le tunu leu mai mo mai sia mani tau filau, whaatalo whaatu ia ole uso male ai ngari, whaatu siro matua, he maku whare. Charlie Hebe, malo soifua manuia, and Esther, wow, not even 5 minutes, but we have 143 people. It's already watching. Whawhetai lava le mafuta mai tina. Lalo foia. Mahalo, whawhetai mafuta mai sililo. I can see some sililo soifua manuia. Mai moanga fo mai again. Rona moananu soifua manuia. Ia, ole me manu leo le atunu uleo mai mo mai. Mahalo lava le unsai. Mahalo le pale le yasu. Ia i tiu te foi mawhai wa sa whenga i malo se tata tunu. Ia malo ale. Wha malo si malo. Wa lava kiu ke sa whenga i ma oi. Pesa e malo lopo e mai mo mai foi. Ia i mo tanga se ngase peo se uso ia. Anthony le se uso le whenga runga. I whale i ale i o ta ulo ka pea le whale mai. Ia. So uma lava a whapea foi o a whea ia. Nisi foi o le a inga i ngase ngase o le tinu. Ia ele hai a se si tato te mau ai le file mua le ri. Le se si tato te mau wha malolonga ia wana o le atua lava. Wa soifuanga ni, ia ka koke malolosi. Ia ai lava le taimi a whea i fo i tato e ngase ngase o le tino. Ia ele mawhai se amount se tupe o na maili wha malolonga po le healing. E tasi lava, ia whale mai ma wha malolonga. Ia lo tato ri wha aula. Ia hati tato le aso ia po e mai mua mai whea lava mo ta malawa tono lau ta avale o whai ngā ruenga. Ia po lunga fo le awala. Ia po fea se vaenga mo tau ta mama tina matua. Pa whila i atu le tato live tala noa. Ia nei po i le pa ia mawalunga se o tato atinu. Rona monanu le upena tua oi. Wha atama soali. So ma ia sua fasta maari ia. Ia fio mai ma tala mai au. Henry Fido so i fu manuia tap. Ai whai so i fu manuia wha talo whatu. Ia. Nei aso. Oka se te leo waenga matanga o fia. Ia leo a fio mai fio ngai apesta ia feta matarasi. Ia por taita i fono fo ia le tato ai ngore fast. I Wellington. Ia maloro so i fu manuia e lau fio nga pesta whaftai mafuta mai. Ia okei lo ba lere ia ea onga. Ia okei lo le whakua mau fo lea vangoa ia wa tele lava ia o whai a onga. Ia tele lava ina vave na maloro wai. O tulanga ia onga whanau. Whatonu tofa whatalo whatu fio mai ma tala mai au. Ia, male tamari ia lave ia kopo malo lava. Ia, ele mua na whaatalo whatu. Ia, ipa ia i tupu matamari i fo i o seo tato atunu. Samoa, ia, mai lava i maunga te tele se ia pa ia fo i maunga iti ipa ia o Samoa i ona whaata o tonga. Ia, iso se vahenga ipa ia o sa mawhai ngā o mamalu. Ia, e manatu e la nunu atu whaatini o tau sala i le o esu amtalanga. Ia o Samoa lava i o le atunu ua mai au na tofi. I wa mai a fo i ona haisa ona pa ia mo na malu ia tau ona fa pa ia tu tatu tata no ne fia ia wa mo ina vele o ka ko ni ia e whainga tai le mawhai ona ma fa ta mafisi ia le telefo tupu mata mari o sio tatu atu e fia fo e mai mo mai ia i lungo o tau whanga o moenga ia i kemi a mesa kemi ra fia fi malo lo ma sa e waku TV ia sa e mai fo i mo le ka ko kalkalwa ba lo se fo ma no beneta le wa fio mai ia fa pe foi pa ia o le foi ngalo nga tofi le atua ia la inga sale vi so se fata foi taulanga ia ma lo so fo manuia fe foi se tafo le ke lo pe o e ma ua mai ai ma e mai mo mai ia fa fe le ia tu mo ba unga ia ma tato live tala no ne fiafi mana tu le live tala no ia i o to pa ia ma lo o to mo malu ia no mineta ma lo fo so fo manuia le wa fio mai ese mi ngao fa talo fatu tolu tasi iwa a tolu tasi iwa tasi iwa ma rosa i fu manuia sa ili sa fa ese ma lo rasela sileli ma lo rasela sileli lo fatu si uso ya va fusuanga ia ma tu fale fo iwa polonga si tai ma lo vai ne ngalu va aso i fu manuia sene wila mea fo fa talo fatu ia o lea mo so o tamisanga le la le yaso
ai ua fa'alia fo'i le vanimolimo le alofa ma le sisili ese o le mamana o galuega ia lo tatou tapa'ausili le lagi e fai ona mole mai loutou soifua ia ma so ua lenei aso'ina ua mae'ai o galuega sa fitaʻituga i ai le mamalu o se tatou atunuu po pese vaega sa ia sa e galue ai malo le ona sa'i malo le fa'apalepale ia malo fo'i le fa'amalolosi i tiute mafaiva o le fa'atu'aiga tausi e lē faigofie ia sa e alu lava o e tausaʻili o ani tulaga fo'i ai ai a faapea fo'i o le ua afea le siu'aiga le malaga le maliu ma le oti lenei vaitau o le upu o le tusi o le aso e te soifua ai ma le aso ia tatou te tuua nei o laga fa'amaise atu le agaga fa'amafagafana fo'i o le atua ia pe a fa'apea ua ufitia fo'i ia le au pogisā i le valaau paia le atua ia o le ti'a lava e fa'atō tau e velo le maninoa ia o le pule e le tatou tapa'au e lē mafai ona au i ai se finagalo po se loto sesi tatou te lē fai loto e tutasi lava le finagalo o le atua fa'amaise atu ai le agaga o le atua ia o tou uma lava ia o failogaina tou aso soifua po o le ua afea o tou aiga fo'i ia malaga le maliu ma le oti fa'atalofa atu o lea ua tau mai le sā ia o le teine e lea o le lausalako ia tuafine ia siniva taifela malo fa'atalofa atu le tuafine ia ma auva asasi manu fa'atalofa atu malo lava takopis in the house yeah, and everybody, if I missed calling out your name, yeah, fio mai mudavai malalo toa. Yeah, po fare ulu fo po de ai so mato nu ti avea. Yeah, o e ku ka fa konga lo sa o tatu ainga le nei tatu ti tata na noa fa ale ainga. Yeah, atu no mo wai fo ise se fa lu manga le le. Yeah, ai kere ko fa ri po malo alon sa. Yeah, ole la ka ko se e aku mana e fon tanga al palemini ni yasu e maka okia. As you guys we all witness le tulanga sa o yel fon tanga al palemini ni yasu rose to pola fa talo fatu. Yeah, ele o se fono umi mana tua. Ia e mai a mele fono le ataluai. O le lava o pasia le vala un fa lu le ia le langa o nga pasia le tula fono fono nei. Ia le tau mo fai a fa pe pasia. Ia o le fina ngalo lo le uni le EU le Unia Europa. Ia o le ave esele ngo sa mo ma le lisi uli. Ia po le lisi fo nei o atu nu e lo la so fai ni fainga e le manino i le faatinoina. Ia o tulanga fa pea a wa fi wa fai si la fia o male atu nu. O le mengi o le money laundry. Mea konga le fai sa mo so the money side e le mo sa mo. Ai for the long run e ilo na fianga mo le atu nu ia peila o mele e a fia ile va o sa mo mai se o uni la popoa ia pe o le Unia Europa e mawhai fo ina whawhainga tai tangata New Zealand ma tangata me mai se le kura ka kopi fo Amerika o le tele opisi nisi e le skala i Samoa ai le o raninga Samoa they only do that for one reason o le reason ina ia awangi ia fo tulang fo ini o le tax haven uso le skala il pisingisi e alo kongi o le taxi ia kungu ia ala rani o pisingisi au he kota le Samoa o le skala so ele o le de va ia isia tu te tele la lang e mo ia la tele pisingisi la ke le kupe Samoa ai o le kele o aku ke kele o la lang pe o Amerika New Zealand Australia ma Europa e le fatanga ina la toto inga fa pisingisi ngai because o le end of the day ia sa wale mane lonji wala kusol me ka kai kupe so whaftai la leo pasia tu la fono fontanga al palmenian leila ia le vela wakea Yung salo it takes about 3 months I think ia pasia lo ia ona ave lo le e ave mai la le ka ko kampa le vaenga le fla ko ngol vaenga di samo ia ole sifa ia ona fa lo le uni Europa ia ona vese mai lo le atiklia mai ia ole a mamar so fo samo ia e ile la to tununga ole yang pisingi sisainga ole au esi wal tele lava I think on 60% o pisingi mai Asia ia mangkufo yo Asia e den fainga ko fai pisingi mai au Asia ole au Asia lava o la tau lava tangata fai nisi fatalo fatu confuse chef se ko monia ta te o iloa fa tai ma futa mai a le uso ya sefo o te mari fo ya sefo si upa tu malo tau malo to malo ma yeso fo tau malo to malo se fo monia fio mai ma tala mai I wake up ia malo ya sefo Nicolao fio mai ma tala mai au fatalo fatu ia langa leo ka ko apenga mai le tau sa ia o lewa se el matu tanga
Sa imasi sia ku kako le kako live lunga Facebook. Oh, I didn't think I share okay look in Facebook, but it's okay. Ya, ole tulanga la na pa sia tulafono. Ia ai o se vaaiga na matua i silasila ai ia faapea foʻi maua mai le fioga i le kako foʻi le fioga le fogafatalai le tamaliʻi foʻi ia aua paau ala tafua mulipola ia e tou foʻi le pulou e leʻi faapea e leʻi fakagakū vaeluga ma koʻi kuvaelua le fogafatalai ia e faatino foʻi lona tiute o le mea muamua sa au mai aga lē laʻe manaia. I think it's about time le agaua leva tele ona mai le luafe lua tasi sa capture vi o faatalofa atu sa tatou lagona lava le leo nei pe faifai inai sui mamalu fou ai mai se lava minista fou o le fogafetalai fou sa iai le fioga foʻi le suga le pali o le leo lava lea sa tatou faalogo e kuʻi mai ai lē kuagai e fou e lē masagi e lē iloa se mea lulu fale fata soifumanuia fio mai ma tala mai o vaipalolo. I can see Vaipalolo, Jofine for Ya Vaipalolo. Tala mai vau is in the house. Ia Siri Alessandra watching from Wellington. Kalo 5 af tai lawan mafuta mai. Capture VO. Ia ma hipi soifumanuia. Af tai mafuta mai ma capture VO. Malo. Ia nga. Ona rei lala. Mana tua. Mai ar fai unga tau sanga. Mai de kai mi fo ere fai al pahaloka. Uma mare pahaloka. O ke topa November te sema yang wadi. Oru masinga. O lea lea tātou sa wadi a Februari. O ku'i mai lava e tula epa. Ia i lunga lo penga te whailangi. Ia le wha tu mawa laloina. Le tu mawa laloina. O le fionga le fonga whetalai. O se wa inga e le mana ia. O se le mana i fwile le sila lea tunu. O ngā o kā koua tangata lau tele. I la kā kou kilo e pe wa maa wha akama afisi. Ia la wha i lātou. Ai mai se lava mai se tasi. Ia o tamari i fo ia tula epa. O ia o se suisi nia. Tula epa is the longest person. E rai ko koe kongo palimengi. Ma le fionga sa whaapito. E ka kaunga whaila ua matai muanga. Asia, e le aise mea i ko kongo palimengi o tula fono tu mau. Tula fono le mauta. E le aise mea la ua ke le sila fia. Asia, wa lewa na pasu kau sa. Ia peta iana, iwa ai fola le lewa lea. Ia ma mea pe wa whai eimo. Whai eima la fonga, au ni la fonga. Wa ta umama inai le tamari anga o fong fetalai male no foa ai le ngata ilia ia pe wa tu umama inai fo yo le sui mamalo le tu malo mai ai ngatai ia le ala le nga mako i fo la le fala ia Agustino fio mighty 8 so fu manuia sa pati Moses so fu manuia tai la fo la le al fala ngale la ia tele la nga ko fa fu ngai ka ko ke o ko kala kala e le ikadi mai fu fikalai o kere ikadi aku lunga social media o kere ikadi aku sisi mea le lava na fu atali atu i se momori wa vai le ka sia ka ringa fu fikalai ai fia fe ka ko la lango mai moi he ia le nga mai sawa o lo fa luma luma o lo lau o ke fu o lo lau o te valea upu ne le la fu fikalai e mana tua o le ele ki lipi le nga sa mo ile fionga le sunga tu le pa e le ai sisi e mafaingo nga la fo se upu fu fikalai ai aka ko sila mai ele lua fe lua tas bangko fo le fa me fo dele ku ku lunga dio mo falalo le nga ku la ye lunga le fo la wo mal kaimi a fa tai o fa to fa la inga ona o se me wa tau ona fu se tapu o le ese singa e pe fa se fu wa ka usango el palmingi a fa pe ke i fon fe kalai e le kai anga e experiencing maybe you know ile theory para ole practical e kele ia e tele ia e kele i fong fekalai o me foi le ese ai ako vai foi atu la ile fionga le palmia e pui ia ile no for fong fekalai mai lava tu la mai le sunga le papari e foi kula i mai la fionga e pui ese a la nga se fulu tau sanga o sau fai i o le tusi a tua le o kula fongo ku mau mauka e le ese vai ngai le o sila fia ia le sunga le palmia le foi la wa se e mai ia le ia tau fa e le se vai e le fai ngo fi a foi la le fa kala me foi le e fai ngo fi ta tu na ka ko fai ki ko fong fe kalai but his job it's not easy e fai ka uma ku la fongo o mo me foi o le fa u la vea a o me fi fa sa o le avangoa ku so vai nga o mai
so te whawhtai la tōr pūlo awa pa au ia ko fo pūlo o vene ia no i lunga lo peng whailangi ma ko ke momori ko whawhtai tele ia i le to mai fo i male te mau a inga ia o fo ia le atua e whaatino i o tiute ia i le nei fo i paia inga wha malo ale toa wha malo fo le whaatoa ia wai le whai ngofie e le whai ngofie o tō whaiva ia nga umaro leo wha manino wha pia la o ila wha pia la umanga lela o i desi deo tamari i le wakau mai ia o tamai o tamai tia fe pulea ia fio mai matala mai au ia to fine ya Victoria sai pa ia fa sai mafuta mai so lona ima malo ia mose ia fio mai matala mai au ia enda cop malo lo ia nga o le ala ke kawa wa umai sorry au vai aku ngo mereka la fo ai la maro fo trai wa umai ta wina upangi wa umai ta wina fa ia fa ta no ngai lunga le social media ele fa ia la mata udiu okay ia e fo ringa ta umai tia o lo le lava ai ia ma ngai o lea e amata tu la sol nei o te le to te lia na fa ia mata o ke ne te talia se ia vanga na ai wa sa mangi pepa se fo mai maka e ka umai yo le maka re ke fa nga manga ko fo le sun class o le fengo fie o le ngol maka it's a sun class you use that o le maka ki aka pong sa e ke fa nga le sun a fa pela ele o describing a mai fo mai ia lo no winga ele fenga fa nga ko pa mingi a wa ia fo la nga le la se wa fai mai kala ka nga fa mai mo le longa se me fa sa ringi fa nga malu ale vinga la kala how can you feel pe ake ua ku masu al pale mingi fai maka ki e fai maka ki ka udi maka ngaka maka mer pale bia mamiska o se fongo e se la re vai o se pese fongo le fongo al pale mingi o pese fongo ka ma fu ie au fa ka wesa ia manga ku fai maka ki ka udi so it's very nice le mea na fa atu e fionga le fongo talai na le la makua ku ia ia le makua ku ia ia lo le fa because it's so unprofessional but ele mamadu to tongo le ele mamadu ko kongo par mingi e makua o se mea e se mea ka ke o e pe fa pe ku maka ngaka maka uri e maka uri mo ko par longo winga pe ka vai fongo le au gangster ho e ke ngofo mai au uri maka mi ska uri aku sori yo le fongo ri e au ngala men in black suit ia matalo fatu Esther Beatrice Jones so fu maria le wa fiu mai fa tai so filau malo yes sa ole le it's so unprofessional ia ele tau fa iloa mai ata tu e kasi ar sila le tu ele tar fe ngai e unprofessional ia ore kai mingi e po le lava me le fikawi e kasi ar le leo ka ngaka ia langolango fo mai ngai le wa ko va ai ka ngaka ile lo fo to ina o le ka ke fa yaku ka ko le sa ndo fo fetalai a mai le awala fo le awangi ko fa ya awangi ko fa ya ia le fo la ka ke lango ye wa ta to tell lo fo to ina ka ke lo ele o ye se reason there is no good reason e ala ko mala makare ko i ele fa nga ia nga ka ngaka fo ya la yo fa se ko inga fo me ngai la maka nga ka ngaka fa se es ko inga yo fa ai me ile ya ele tar fa ngai e makwade karfia nga yo mbela nga ngo akangarera sorry nga umari nga nga ukengia fa sama le maka fa pela ka ikai ko isi si me fodele ko fa yo fong fodele ai nga uma fa mai ia wa mai ta watu mai ai fu ta tunga ru tu la wala le mera ka uma ka ku o fa peso le pai pu o le fongo a wa ma wa kai kai wa le sha va ngo wa o sa nga fong kalai mai o le nei mata upu ele tala no ina i ia nga ko ngolo wa ke nei no ia ia wa le ko sila ko a talo fa sala Joseph sa siria fa tai ma fa mai ma ke rita yone fa talo fa sela Siona Marina fa tai ma fa mai o le mela le ke yo ke mingi ia lo no winga ole a ka ko o ro me fu le la ka ko lo me fu le wa ringa fa ka o le wa ya ko le wa diki mai le observer fa pia will be judge kai hau ia ta to te le lo ia ai a fa pe fa mail observer
o ko inga news ngi mangko foi ole newspaper dia ya le au fa ka ko re ka ko ia ono wa tele news la ko ke fa mai le sa pa ole ko inga news lia ele mfa so nga fa le observer because lo le observer en fa nga cha la ko kula epa pe su la ko kula epa ku sala ole mere ole liki ole wa liki mai le information le fa talo fa fale lo chen fa talo fa su mai matala mai au ia ole me fa le lau ko sila ke masalo ang fa apea le ise me fa apea e ka ke vai ko fa me fa kan ngoanga ka malo ngi fa apea ia ola walo avel fam sidonga fa sa la mata e foi fa apea la alo avel fam singo fa e ba o kala ya ko inga e fa se engo fi ka ngaka fast fulu tau sanga al parlemene luas fulu tau sanga o parlemia a leo te vai atu o se taimi mua le wo fa sai se fong fetala se mata uli ka ko se e mai lo le ia me sili fa aftai wo mai ale vai nga ia wai ale fuwa se tapu ia ele fai fo ionga fu pine mai fale fa tsalo fa tu ma lo lava sai le mafuta mai Carl Michael Nico so fu manuia o le ala wa liki mai ka ko observer e maka kia me ngi le tanga fa sanga ia ile sunga ya tu le epa mana tua fo o kau kire fa maungia ia ale fa tu sa utala pa wal me lo ki kar kongoi ele mafainga so ngo mai observer e mo ia ka alo isi mea ai le mfaila ngo mai ka alo me fa pe lono winga o le mea mo ia e sa o le mea lea e sa o le atu puta iau e fua iai longo inga wali ki mai ku fam kalanga ngi o le facility le tupu mai a kako ua peile atu o tatou ai mai se lava i latou lo ngalu due ua o le iloa pe fa fefea ona tawhia le mea ngai o le liki ele fo ino le liki o information e happen fo ia kungu i fafu o sa bole atu ua makua sawa i fafu le liki o information sike ko kilo mai ale official leo le wa ama kamera official leo liki mai information o sam liki mai ia ka o sam liki mai si ia fa penga fo no pifa o mai le no pifa a mai ngo i la tole fai long le fo ila e afia i mala fionga ia ai ono a manga kua ia long te tele nei ave pisingisi e fo i mala tato e kale sia tu fo ta o le kale sia sofitu o information ni e confidential ala men ka fa longo i fa sa lau mai option lenga fai lau kala e ka kaunga suula observer awa ale suwa e ka kaulanga ka ula observer ka ngaka ngari ke ko information ni because lo bodi ki mai ia ke leo long ka ngaka ngi ai ki mai lunga nupi fa ele foula le ki sa mo o se mea le am ko si sila ia le wo o leo to si sila ko ngela ia le sa sa no ila fionga le pa mianga and now we see one of them today ilo ia e umaka ko ia me le liki mai ko o le fesili ele ai ama sesi o le official leo ele ai sesi ele ilo le observer se ia vanga na ai sesi o le foi fai nga ruenga le official leo kai mi e liki mai information nge ia nga mai lo la ia ave so o lo la nga ka ko nga ele sesi foi le ia kan ko sisi le foi tanga ruenga po e fua se kap ba le ka ko vai ia wo o me nge wo o le rate leo they put their lives ia life for leo on the line because o lo buka ngofi inform le mela ile au dealers o le la aku leo si o le mela le buka ngofi ku le soifua o malo on the line talo fa si for lamb slate so for Maria Rita TNJI fa talo fa ma kai ma fuka mai ia ofisili nei le ka ko kikiro pe mo ila pe le mo e lo ka kung ale la I'm gonna talk positive okay lo ku ka ya o te lo tu pu mele ta ya ia po la stofi fo ia nga sa le ya lo le sio o la aringa fa tai ma futa mai Sophia Daily unprofessional looks like long time he doesn't know what to professionalism yes sa le ya o le si fo india o te lo ala si la fiel to ina but because of fa sa me fam sinonga man tu fi oto o tu la epa lenga fa mo ni ona to ona modianga ai wa kon wa fa mo ngia ai lengi modianga contempt of court contempt of parliament pa foi le kangaka wa fa pui kangaka
o ko ke lola ia le wo ko ka ke mun mud for cases tamaria le ma ima le wo ko tala mai tur palola ia ka mari ngi ngalo ka lai mari ska ma fules tamas ka mi kire sa mai lawi lene awe lua so fu maria fa tsai ma fu mai William to filau fa tsai la ma fu mai so afa pe wa sa mai la fam singonga le fa sala o fam singonga le wo fa pui pui ka ngaka ya ke because you were there nga e ye le power ta lo fa me avito le fo ila e lua ko ru cases nga va ele moria ko ru le cases nga va o case olo nga sawa olo lunga fai mai la mena tupu nga o ele fa yang moria we have no idea po fe wo o yer case le fairly si case o case ale tu al finale o le pale tu va ele mal case la au del mali tu nga va ku yo ya ko mai fa fa le o fa moria si o le pawa le bo ka lo ikula e pa pe ya me fu le pe ya me fu akula e pa le aku fa kala ka ka isia le nga wa kele ava ngoa wa tele ava no bo sa mai ai ia nga fa sala fa me le nga wa le valan tau tu le fu la va ku le mo dia nga po kang ye se fa sanga ya te fa me si e se me nga fa o le pawa la nga la ya stu te mingi a wa ku ale wai wanga pala vale pa mi tu lo fa fonga la tu le wai wai nga ya la fo upu masoa ia po bola bola vale foi ia il pale mia a o sa fa ia il fo lo na tu malo o le sa kala ngo mai lunga fa mai mo fongo ka a pero bo i ki se ka ko vai ngi kala e mai ole tu a la e lo le ya o la sa fa i lunga fo ma ko la me fo le me sle ya mo mai se lunga ve se media ko officially ya wa mo fo le na fa manina al fong fa talai so pawa le lo tanto nunga le ma fu ai on fa pe le attitude ko inga rata rata lata so fu manuia fa tai vau Filipos fa talo fa tu fa tai ma fu tamai ia o yo fu sta mari o pa se kurunga long suafa esa feko fe ku ma lo lava sorry ya pa se ku fa de lo suafa ia menga so lo play around na because o mea umangi wa isi la wo mai lu pa la vale bo la fu po le ke asia eren fa ile o mo dia koru karinga ave eren fa ngo mo dia mi kamilo so fu manuia fa talo fa kilo pusi usore ya mika me ama ku fasela mika ya fa pe oile fa talo fa tilo fionga kaulangi ya po o fionga foi la nga mu pola fa talo fa tu queen move so fu manuia fa taya ma fu tamai le lang o fa ya ko po paulo kom singa o le wa ya fa ya mo dia nga ku de ko ke do oko esta number 7 fa talo fa tu ta wilo a inga fa taya ma fu tamai o le mo dia lang okay do le mo diki mai but it shouldn't be inform le ku this way we kalo fa ya lo fa ke ale uso ele tatau na o nga liki mai information ni fa pia ia ai o ke ka kingo wanga o afa masanga le a tawa lava o le mea le bo le fanga ki o ke miolongo o le kangi le bo le fanga afi makua ngofo le i le fisinga ringa so le fisidi this is the same question that we asked for so many years since le fast nga took over pe nga la ko mai maru ka ko fisidi pe fa fenga fai le alawa le o fai mo dianga fa sanga la o tangi le fionga ya ai ono ia fa sanga ya tu la epo ia o le fo i fa longo ku de si u le o le la unga le fionga le li palmia i la songa le la ele ai ele o ku bola ba ngoa le nga ka fa ye fa i unga tau sanga ele o ku ua o ngo le wa ave ia o ke lo la o le si fonga le la so ye a fa wa yo le me la vale ye pa ko ke le ask o ia lava lo fa tino ave foi fa lo ia ai le ma fa yon fa wa fa pele tunu ia langa le onga ku on ka mai o le tunu ne io sa mo le mo mala o le fa songa wa mo le tu polasa ile ko ringi fiki fo se si sa mo e po le lava le tu langa ma walunga o le tu langa fo o tu finga ia le ai fo le ave lava le sila le tapu inga le tunu fa talo fa tu kelit lo lava ka retsa fa tsa ma fu tsa mai o le uso
ia o Paulosa po pa yo sua fo ka talo fatu ia malo o Kingfish malo SJ Testix sa kuma fa talo fatu fa tele fi mai ana peleti malo lava fa kai lava we have 447 people watching ya fa kai kele lava yeah, if you got to press the like button just go back or just skip kasi lalu yeah ngalo o like le ka ko like that's your contribution yeah po so sa fu na fa like fa tai tele lava yeah po lo kan fu omi live so all those account pizza ma pizza fa talo fatu ana pizza malo yeah o kulanga so we finally have someone with the heart e ngaki whakingo elea. Whakingo mo dianga kura e aka ko kala ngola ya afa masanga. Ia wha malulu atu. Awe ke wha mai fua o ia tia. Awe ke wha mai, if you have a so doubt, ili a fionga ya afa masanga. That's your own, ngai ilo rights nga o ia. O kere o whai aku. Ia tia, ese umau ka ko whinga ngaro. But at the end of the day, o le malo e au mai lea. E au mai whai unga. But o kako, e ke eto. E ke inside to e whiriwhiri po i ko rima lea were already here. O isi ka ngaka. O lea wako e ko rima lea shortlist. A lea ko whaalonga ko whamai e maanga ia pe a mai ai. Kulofo ka ua o sua fole to whai hari o whata malama. E ki nganga i lo le wa shortlist ko rima lea ko koi. A ringe iau ke whaalonga ko ngō whamai maanga ia hari o. O lea le mea to whai hari o whata malama i le apalai to whai hari o. Whamai maanga ia hai. Ai le ma whai. O ko rima lea. O le la whai whiwhiringa. O ia te tu selo a au. It's okay. Lois pasi se fumanuia whaftai mafuta mai. Ai o whai unga. Whai maro o wala ia. O te lango ina a whamasanga. Awa ke sa fuwhale hanga wale menga wakupu. Ngo polo ka sa ka runga Facebook. O la se ngasu. Ufamaya o whamasanga ya mama. Please. If you have any issue or personal issue ya a whamasanga. Don't tell me. Awa ke sa fuwa e mailo mawhawhanga ya kia because o kere o whai ako se. Para awa ke sa fuwa against the mga kunis ka ngaka because o wasa se nga. Whaaleo alo manatu wa whapeyengi me kere kar kongwa yengi au evidence o mengi. Because o isi kaini. Awa ne tato o e whangi kua inga. E rengi evidence o yakako because e ende e umai fwai. Nge ke wa whaisau ko mengi la po afume of masanga ngau iswa kai ka inga. Ai o mea ia. Ngai whaalongolongo i fwai penga maka se le Facebook. Awa ka ko keo whapenga. Ai le ini whaamami yanga. Rona sa ifu maria whaftai mafuta mai. It's number 7. See, I respect your opinion. Po hai lava ke whiriwhiri, it's okay. O hau fo ia. Ia o ke lango e afmasanga. O ngal mafuanga ngi. O makoe o ne masanga e afmasanga. Ai wo tilo mai ko mesinga. Malawal pa inga tuai. Sa whawhetai lea tua le tau tua. Ele e kōtu no. Mai lava ko mesinga mua se o mai fo ia longo. But no one so far. E mawhainga whaia le mele mo whaia afmasanga keni. No one. So, o le comparison, e fua iela o whai unga. Because o kako, e rope ko siya o di mai masanga. A o eres ka nga kaya. E kere fo niya mele sa o robo langa because we all human beings. E o se o vai nga, e fo i vai nga. Ai a whaapea lava people change. Ia lau whakoi, o kuso ile pe se ilo tantununga. Ai le whaapea o whakoi o ke kofia masanga. Le ai, ia manino ai. Ia awane i ta fuole si fina ngalo le si konseta ta o sa kumanuia pizza yane malo lava fa tonu tofa malo ia manging ba yo mele ringa vesi because ke aru attack le kangaka I you know peke fai mai o ke le lango inga ngora it's okay I respect that I want to say for me ko meanga ke masanyo ku le lau kamanga it's wrong ala ngai ka ua le mo fina ngalo o la te lango inga afa masanga ono o meni e se lau pase afa masanga no e pe afa masanga wa o nga o se kangaka o ke vai e ia o vai nga ia me te fale tonu ai but ole soifuanga e ke try o ia e ke le you don't compare yourself to somebody else e ke compare to you o ia ngafi e compare o kangaka ngi ia e step forward pe sui fo la ia si dia tu o ia na nei na ilo o ia nafi Wai e le stanga te ato ia ka kome ia lea o ke lang inga fumsang ke salo so mamau na isu mai lea la labas fina ngalo fa ngamaro a sa wala le afa masanga ia mo ko ia umadia ma ko ia fia asia
because nga fight o le mele o le debate o le kaua ia e va nga e elements of debate ka nga e loinga wa riska ngaka e yo ya kulo si mele mo ai kalo but debate ku mai ko kongu mele racism sexism o le mo me yo assumption pe fa pe ke lu le kia o le facial scenario me ka debate wa risi fa ka ngala ko lo fa ka nga wa aku ngi sira wa tu lo wa nai fa fina wa fa fini bo fo fa ia o mako e kale siere si ne ya tisen da o le wa fa ila fa unga ai le o le atu wa page la fa unga la assumption ai le lo pe mama atu le lo tol fa fini ngai yo ka ika laua amalamo so fu manuia sama o le ia so fu manuia fa tai ma fu mai so fu manuia fa ta lo fa tu fa ta ya ia he's the right person ia fa vai le support po o kasi le tamari le fiunga masanga sem music ia o ia tamari o le vanga ku sa fa fu spa fu tanga wenga leo ia te mine ia lo fa ya onga musika ia ai o tamari o le vanga ku ia ko vai sem ia sura fiura melang fu spa o fu spa. So we can never find 100% person. But now we can see the result. Ya fa idea. We see the voice of opinion. Sa wala kaya uli of masanga. Yeah, I'm okay with it because it is so say. But all we need o se tangata e kura imai. Maka ukian mero fai. Okay, no kupe ako e sale ye even makangaka ye de imawa mai. Mameye de imawa mai. Okay, maksano ko kikia lakaya se furu milionga. All together include ai seka ka vale ma mea umahi na ngala aku se imenga wa ngale aisa ngale value aisa mele fai ele ku wa ile value fanga ele ku wa ile value maruanga ia po la fo fai e ala ya seka la ele ya mea value ka vale lai aku fakas over mas fu milionga le ku pere wa se ime af masanga lumasinga mau wa ko maleo leo ba vai sa mo ye mau wa ko maleo leo kasi le vai nga ese ofia and that's what challenge no na po fa so ai fo le tele o tato le tiola a media la popo le fu la vo iska ko kala o se me maka o kia me leo le ako leo dos fa inga mau marke le fongi le kangaka le mga kuwa wa kuai mau marke le fongi mai sia kia ko leo o la ye ko le warrant o le warrant le sa fa si de si te ona po fa mai fa fe la ngai lo la me wo o i fu ke le fongi le kangaka le ai nga ko misinga le langa o karia kuai o le fainga o le melia e senda e va ko le minska nga avele komisina o le mea komisina e fai e avele le unit por division le la ko kia le la ko fa kingo langa le warrant e ko kia ku fa ali le warrant le ainga le ko kia so fa i fa aba aku fa mele ainga e se search warrant nga ambai ia nga ko le fa pe o ile le komisina wa mo los fa inga na lu le sto na that's for really go so los fa inga les fa rile les ko nga o lai tu tuila ia last week o lai tu tuila fa masanga so ele ia loila afa masanga le fa inga ai o le vala vai o le pasi mai pale bia e pasi mai komisina and then na komisina i le team le la ke fa kingo o le mela fai nga mai lo le team le for whatever reason nga mai ka ngoro ka nga kale senti o le merenga o ye leo ai la po le me wanga lo ka nga kale o mai pinga kilo ia po le me aku o wa nga kidiki wa ku lo leo mau merke fong di fale nga so fa ai kilo ku o le ile kopi o le warrant le rongo wa pu ka nga send lo yo fai ngo fia send le messenger o le WhatsApp nga send ai mau mai lo leo mga kuala o le ngumela le i a e aru le WhatsApp male po le messenger e ke ro le yar ka nga karea meri me ke am send message o ke ro fa pe o fang sos a message mai le messenger e ka mai ngumela le la wa mawai ma leo to o sinia usa context mai su mengu mela le o lengu mela o California aka kai ko one of them ia la fa malo lo ka ko kere lo bana pa wa sala na fi fa mali sunga le pa bia le fi pa bia la fa malo lo ia and then o kere lo fu ia wa ngeia this is ta tu nei lo yo ko va fu mo sia me nga le la ia ka ko la ka va ai ia le ia fa sesi
o le tuafine lava ia maina vai ia kaukala foi ma whaaloalo i le tuafine. Ia ua peanga o whai aku. Ka ko kere kau makangaka. I no o mea whaapeo isi kei whaapeo. Ka fia laku pou. Na. Ke wa i oko iei. A ko angale le whainga malo e tatalo ko anga ko kakaro. Ke lo sometimes o challenge in your life. E kere alo ka wai. Mai fo le taua ye wiko. Ile i paa se whanga ile se kao le yaru se ha. Whanga pomu. Ngar kakaloa. E i tau ol kako wolanga. E le manga o miese lelo se a. E se vaila iei. Leo mo wha mawai uma. Le toa tele. Ia aileise si ol ko finge lava ia po le fiongo fo ia. Ia rilma iawa. Salo ko si sila iei. Ia. Eleise si ngai loa o le allegation because si iti mom ko yung mo fama mention mai. O la mo rialo na to orua. Po wa suspend long ko orua. A lai file investigation e mafua mai. Your allegations here for my only leaking a search warrants to the drug dealers. I'm picking up my husband today. He is suspended from the Ministry of Police due to allegations of leaking search warrants to the drug dealers. He accepted the suspension while investigations are now conducted by the professional unit standard unit. Yeah, the dalal me fela kala. Ele masih suka aku ngai lo. Ia pure lava ia ale la ka ko loi por ka ko ngale le nga mention mai ai. E pare mi ngaf. We can't say more le ale le fa ko fa si makala but we are all right. And we are doing everything with a good heart. O le ale wing o le mia. We are all right but we are le fa mai la ke fa mia everything with a good heart o mia umang ma fa ia. Nga fai ma le loto le le. O le ale wing o le kala. Is that related to the relate lau kala nga le warrant longo ingo le like le warrant se mea le lenga rua fai ia la ka tire fa msingo la ta tira vai le ro ia me la le nanai mises his staff members and work colleagues who works with him throughout these 32 years serving Samoa alofati from us. Yeah, I'm not here to judge but le fai lau kala so se mea ese awala nga yo mele atu a fa pe le awala le tu go fu awa isi kan fa pe ka ko yo ya len ka ko vai fe wa i mai mala fionga sa fa pito sa fa fu la tala telo tau sanga au ile le tala fe nga yo le mai se malo le malo ta malo se ri e mai fa fe wa e fu le nga ke ka ringa ya le fionga sa fa pito la nga o te mala mala ma fa ya la ka la fu le male lo tu mama Ana Maria Simoti boy malo mari Simoti saya mafuta mai ka ke malama mai mana tua ia le sa ole fionga sa fa pitu ia le ka ke ile i a tolo na malo si sa fa fulong ko me fa pia a malanga i fa malo ole ka ngaka piko siri na nga close ile fionga sa fa pitu ia la fionga ya nai e la fia ngai manga ku mengi ole malanga ia de binga la kala fu i me tulanga la sa ala kala ia wai e ka kaunga siaki le poku a fa pe ngofo ni ho chao e kaunga siaki man ko fela ia me e ngata ai le valea o le leo ali i la fionga le por tama cha sai fai ala la kala sa manga i fela pe nga luang i leo se leo ali e ma se leo tama cha ia o ka ko langonga sa fa alu ai ele ia so tata tunga fu ile nga pe nga langonga mai Kathleen Dunlop malo it's number 7 fa tai ma fu tama ai sile Rita malo Rita le ala ko sile alu fa mau dia wa mangku ele fa mau ia se longa fa mau ia mariko ai or ko nga information dia ele fa ngofi o le ala ku i mau wa telefon dia su aku ngumele le nga senda ko ida mau sa mai ia o ke le po le ko nga ta se suni ula so ifu mani o ke le po ko nga fa ia e foi cases foi ni o long fo ia le foi ta uai le swafa fo ta maria na nai le case le fo ile fa ile long de nga ku sa ni se ka nga me fa pia o le te le ia la umia o le wa surface wa alwa le wa alwa ilunga le o sa wa o pe le te le umia manga ko foi la mo le a la fia ke vai o fikia e wale o pe po le ale e fa mai e ma losi ma e ku wa ilol makakau ke vai le alu suki aku le amu suki langa le ma losi e alu vai
e pero e ka ko ko pe so o le me fo le tupu mai tawa to la tunu everything le surface lunga lo lunga surface so fa tai i le tautua le matanga alwenga ese le o koe ua fo le mere ye le wale ai umata ngata o le me faila kwala le ai longo le ai Mona Lisa le ai efo le ai marisi te mari le ngai la ko umare le fula bo ese mala wali ia sa fa yeso le nga fa me fo i le ave morianga le wa ese aku va ile ye wala ko swinga le aku va ke le swinga mau ma leo positive mau ma leo informers le di ke information so ele la kikira ngar wengar fa nga malo man ngar wengar komisina ri ke ni so fa afrikai ile atua ya ila ku awa kire ka ku kala ya ile lope ba fusis ka kai umar ngi pa inga ile yang me kupu ya wa ya fa pena ai de sia nga fu ile le ya sa te sidi se tasu tu stala nafi na ka ko se ku sim ka pura ole conflicts of interest ile va ole fionga ya fui mapoao ia ma le tofa ia to lupe por fionga to lupe sa fisilinge se tasi ko to tu stala ia ele fa inga fisili ele fo fisili wa o te ilo si kai no le fisili na tu stala o la ela ke ilo kadi ia ke masalo se fisili fo ele fa popula wa ye ni so le tunu o le wa ku kuskala fa leo la tu langona ia ile fionga le pa mia fisili dia pe fa mata ele o se conflict of interest le melia o le avatu o le ngalue mai o le sui palemia i o le sui palemia o le mistal kapineta ai ala kula fionga ya fui mapao i o le tuafine ia e magai le fesili ua ale i fesili ia wai o le tali la lenga o le ukwangu o fofuma a faapea o le kulaga lea o le taimi o tula sa kupu uma ia mea ia e palemia tula e paia ai CEO lona talii le afioga foi a le asiosio ia po loga sioga alo foi e i le tupe makagaluega kupe ia o lona afafine sa lo ia i le ofisa o le MNRE legal advisor o ia o siona finko longa afafine foi po atou o i Amerika le ampasa Franklin Pasi so i pumanuia ia ma siona son in law le i le ofisa o le suetusi o le sue o le tamari le sue kusi sidi le malo ia o le son in law tula e po le afina tula e pa no fo male tamari ia ele ila se le o ke o fa ko le nga tamari dia a o le mea kunga le ka o le pure conflicts of interest sa o le la o le mali to o le tamai pa le mia a o main ministry al malo o le kupe sa mai ile mena i me ifangwa ko la ku me o ki kai pe par malo ia o le la fa ko a fisi dingi se vai ya le fionga ya fui mapa o le mamao ia e le o se pa le mia ia jo lupe ai le o se fa finge fo i le pa le mia o ko finge ale la kwa va ku me nga fai le fast ele ia ia se singa fisi dia e tu la i mal fast na to file uso fonto o le fai mo komisinga o me fa fa ka wa inga inge usila o le uso fonto le tamari ile nga ruai nei usila nga fisi ses la e fu ko ilo nei se singa fisi o le to ruo limon fai pule ala fenga venga official pal mia nga fisi se si so ka inga le ba ka ko ke lo wa e lo me fisi ai o le liki mai information le sin fisi o le fisi nga coffee el fast e pa inga karwai le afionga il fale tua o le fai pule ta to le sa mai sa paitea o ai fo iska mari lau tafi sai ile cha pipi o lon fale tua sa fai ma le regulator o ia lena fai ma fa urunga le regulator ia ko sila la nga fesi dia sisi ia ngi fo o mari ka mai mero fesi sisi pat e ka nga ko sila ele fa pe fa nga benga o fia la o ka nga ko nga ngi fa nga benga lo ngo ngol ka fa nga benga ko malo o le me fa nga benga lo sisi ko ba nga pa me sa lo nga ko fa nga benga sisi nga benga malo ako vai me foi tu la epa unga di ile o leo uma fa pe e ile leo e fa nga benga fa kasi e leo uma ka malo ma fa fingi fa malo uma alenga o mai ka ki sile ya le fa ko i fasidi nei ya le ko di mongi e fa nga benga official par mia i son fa tu ya o lau tafi o le regulator la ya yes fon toila nga prada nga
New Zealand, yes. Ia ele fa pe o le anga I fua wala ngai. La anga ko feel fast na manino le le. Ko ke lor ke ngere nga fai le extra ia nga ruenga fa popong fai sa fa pito lunga e sosoani le official o paremia. Sa ko feel sa fa piko ia Ma River. Le uso Ma River o Ma River. Le sa fa masingo sa lo ia sidi. Sa fa masingo ma sa fa pito. Le ngai avea sa fa pito fa masinonga. Le langa mo merkari beso ngai. Ia ele tali ia fa masinonga le ungola fa masinonga ngakangi. Fa mai se fa malolo ino ia. Ia mga kua, nga kasi kala sa fa apito, ele mafai nga mga ruru mas tanga tele fa tu ina le fai nga malo. Ia, o le fai nga malo ala fai, fa pe nga fo la so CEO wa e o fo la hu ever ko misinga le la kula imartini. A ele fa maui, e mafai ka pe kan fa malo lo oi. E mafai. Po le ala va pe fo la le kio. Sa fa malo lo lava ele, sa va fo di ka pe kan sa wala tu la fionga le min sa tu pe ya bula na rosa. Ia sa kilo lava le mea nei, o le whainga tā le whainga malo. O lea ku malo, e CEO lea kari o kula e palaka I ka ele kua ngai, so e never connect, e le kongeki. Ai sea, langa olo o iai lava lea, o lona ta maa, me wha pua wha ingai fusi ta maari ia lea sio puna kula e pa. Lea lang wha malo lo el fast, nga whai leo le tio, o lea wha uma pele restaurant kong kalaki pe varu e masinga pe ungu, la pe uma, ala wha malo lo. E mawhaira nga whaia na malo nei, I se si komisina fōwa leo lo, e kūla I mai lea. A wha le tonu fōle whaatino ino tiute. O lo o iai le malo, o le mena tupu pa inga karuai. E le I o whaualo, o le sa avea ma whamasino, o le sa avea ma lo ia. I le sila whaualo, o la sila whaalo ia ia, o la sila wha o la sila whamasino. E le I kaure le ma whau o tamari ia whaualo. O ia o le minista, o le whaaururunga, o mea malava o le makanga ruenga from the top to the bottom, o lona tiuti lea, as a minister, e ke wā iri po o a mea o le makanga ruenga lai whaale tonu. Ai pita iani, nga mai mua malo le tunu, o saunoa mai le fionga ia whaualo, o ia, na te lea ia ina le whaatino ina, o ngā ruenga le malo, o ia malo le malo, so le o te lea na, ina whakoe, au ko ke pole poile la ko fie koe, sila il malo, sila iei o la fui ia o ngai vaenga la nga I mei fa mai I le vale o le tofine ia fui mapoao ma ia ia fainga a wa le me o le atu talo fa fangu au le lei lotu fo se eti malo Alden fe sulu wa se fu manuia o longo winga la ka umara I pare mengi o le ale finga ko finga lo ngangi so la ko ai ngai ngai bo lunga o ko ngangi lo su na ka fu ka ko kilo ile kunga storyteller so fu manuia fa tsai la fi mai ma tsala mai au ia mo manino le maka wa ke rola o le ale ko facilities ia wa le mo manino le ma tole vai e le ia va ai nga fo ia ai le fa pe o le a fa ia kwa e ma mau le va ai le aka fia ile va no le ia e se va nga ai la ia wa le se fa fine o to lupe tu lo fo ia la fionga a fui ma po o lona so fine e se mai mal keisa tu la epa o na yo nalo ia va le ia ia tu langa na o le suetusi o tamari le suetusi ia o le sani lotu le epa le o avela po le no le va kirenga ia tamari le tono ngal benga ia e ko fo pulo tau tu ne tamari I think it's about time for a change langa kasi le makanga wenga e makanga wenga kuma oki ning sa ngot pare mia e le ko fia le parlemene e le ko fia ka pengeka e le ko fia pisasi e ave ko fi mai o so hu e vale la apalai ata wala mai fong fitalai langa manga mia le tuma oti le o ka ko ofisore su kusi langa ka ngi sa ka fa maong yo mea malava o sengi al malo le fa nga mai makanga wenga si o ira le mai ia te le ata usanga ngok fa longa ia behind na le kele fo na isi vai ngo talo sunga kusi ia ele fa pe fa kai fo langa mo le fa kele a lo ta tunga ia wa ka mo sui si unga to se fu mo ministry pro so fu mo greeting talo fa thank you for watching ia nga langa ta na sui wa le si vai nga le lo te tile e CEO wa le va kele ko pa mi le kele fa o kele fa ya ko le anga o te reo whātua le o tusi so lima. FIFA
mai le soifua manuia faatalofa atu pei la fakaiʻiga o le afioga ia tamaliʻi ia le i le official palemia leo Shem leo ia aʻu ia leisou afaiga ia leo I don't have a problem with Shem pa pena foi le afioga pesta e leisou aina pau le mea lau kilokilo ai talofa iva faatele mafuta mai a faapea gai o mea gai kaikonga lake a le ua o i lua se fulu tausaga o galulua ai faamata e le o se avanoa foi e kauga avaku seisi avatu le avanoa i nisi ia ua a faapea o le faiga la le o le apalai a koafa mai ia laga magaʻamia lo lua kausaga experience koiga galuega ia e kasi al palemia o le akugu so a faapea la e sau koiga condition ga famai ia e kakauga i so experience i ua le faaluaga e galua i le official palemia ia o ai la a entitle ia o kagaka le aku ma qualification but they don't have the experience wa kasi nga mea galuega e la ku kagaka ma qualification e famai le oa e le ese magaʻamia lo experience but most of the students la fa faau ma university some of them they work in a different area ia lala penga fengaruenga ia faakalinya vango faapegi sisifo lem faatalofa atu ia nga so Selina si osi faatalofa atu ista mari ile amatu po amatu foi tala i faiga faatalofa atu malo alo lava lo pati faataui faali'i malo lava ia nga o nei vaenga ia kau foi ko kilo ia ia fair and everybody ia e afa mauni foi ia kau foi yang fa nga ia e pe kau ngari miki foi I think it's wa kau fai nga malo se kula fong fa pia ua lava afa pe ke nga e pala nge CEO ua lava le lua tau sanga ua lava le lua o term afa pe nga CEO nge official palemia pa le official palemia e koe apalai loa e koe mau lava ngoa mono tau sanga pe ia waka kaunga lava ka ilua term ka ngaka uma asia fa soa lava noa mo le atunu ia o ua ma fa fonga ele fa pe o ke le kala ngoa ku ya leo ma Shem leo ma ya nga fidi ro te tala noa to ava no tusa ia wa tele ka ngaka e tele ka ngaka la fu ilanga va ia fa ngata ia le lava fa pe mai ke le fu makanga ruenga bo ka fia ka usanga ma ia ka ilua o term ma ngale uma la lua term pe ako fidi oi ia ngale lua a kasi foi uma fidi le se okay a sanko e over ku le koru ia la ala kiraki wa o ngaruenga ngi samo na ko si le ko e ka se lau man kupu afe le ko ngi CEOs se lau man kupu afe that's a lot of money ma work ngaka it comes with a lot of responsibility ia ai ma fai uma ngaka fai so everybody e ka kaunga e be happy so fu manuia fuatino fai malia so fu manuia fa tsai le fi mai matala mai au o sina le ko va ku le so fa le o sina tala fa sina Selina si o si malo who else ke wa misi ku se fa tala fa mai ia nga so fa tu manatu ia fa nga malo e apa ma ia ka i duo term nga uma la rua fa pe le ko kasia fa pe uma la kasi le ko pikia o ia ko va isi si matanga ruenga fa pe uma la kasi le ko apa lai aya ai laki ia mo ka kaunga ia nga fa le appraisal ko nga me fa pe ina ia awangi mo me le laki aus pe ia mere mo nga ruenga fa vai kai ku se laki ais ala fi wana isi ai nga ka su me nga bango ala ai laki langa ya ola mai umai ka nga kai dungol MCU ia mai uma ka nga ko la ko ai kai fa adima kai fa sifu kai fa se la ngomai ala ka su solo leva no fa sa fu na isi nu e sa wo se aku fu ka nga kai sa ngi e sa su aku se ka vale po se fale e wai kai fa pe me ka aku e ka fu inga nga kilo ia va noa tutusa mo mamalo se tata tru ia o le vaenga le na ka ko su ku sidi la ia I think wa le vanta tua wa tauna pasir polo o le fo fa masu su ia ia ka wa fo le lo le le consistent ia male reliable o le fatino ino nga wenga le tulanga fo le wa umi fo nga ia ke le fa ya ko se am fo nga ia wa ai mase lava ia wa umi nga al kai no longa fara ino ke le ko ia ka mari pa ka ku ka kilo me fa pia ia alwala i me fa le ko ia maybe sometimes they why o ka ko uma ai inga ko fa nga wo fa nga kai ko ru e le kai mea e le kai mi ko ke kala ngoi runga lau
Fai ko Christmas party o mai fa pia mai o me a mai nga wenga. E ia kai mi ko ke kalango e teipo. Ia makalango ai mea le malo mala tunu. Me na lo fa ko I think it's about time to find somebody else. Fresh mind, fresh idea. Ia ma ko sila ia. Ia fa sa fu le no. Ai le fa pio fa tau nga vale to ho pulo ge te mari. Ia ilana tau tua ai le nga bo umalang ko kalake so o mea fa pia. Yo mea la fa ka ko pa i di fa pia. Le si va enga congratulations ia le fionga le tatou lo siri. Ia le fionga ia maunga Precious Jan. Ia o lewa fitfidia fo e fai malo ia siri tau ave i le taimi nei. Ia o tau sa idi ai. Ia se lo ia siri tu mau. Ia mana tua foi la oko fa pe umar ske pulen kau ave le fionga ia. Le fionga fo ia sua. Le tamai tai fo i lo ia siri ia sua. Ia sa ave fo i le tu mau. Ngau sing vaenga. Ia ngau o lava nga mai alo ba. Ia le ngaku wa ia fai nga malo. Ia sangi lang ko kau sanga. So te salo me fa pe fo le ave le fionga ia makwanga ya uia se lau pasengi. Tele ia lo ia no ma fo fo ia ia o le la wo e la vei fo ma le fionga ia maunga Precious Jan. Ia fo tele lo ia sa mo ke mo tele lo ia. Sai lo ka ma fo ia nga va. Sai fo ma fo fo ma puao. Ia o le me fo la le longo winga o fai ki onga fo le e piki mai. Pe nga la ko fo ma puao i ia o le ia tanga lava pe fo le fionga ia una sai un sa po kasi nga lo isa ma fo o se lo isi dia. Ia ma to tele le ia fetu la ia mural ia la ko ke la lo ia o la mo le lo ia i no anga va ma lo ia ma anga va ia ai lava lo ia wa e fika mai fo i lo ia la fo wa wailonga le tau tua i tele vaenga fo nei ia faingo fie na la to fa foi ina le official lo ia si ia mai o le lo ia le fainga malu so ele manga ola se lo ma ko le lo ia si wala nga fili o le fainga malo o e ke representing le malo in everything so se mea o le lo ia le malo so ele ma fainga fili le malo se lo ia le lo mau kai o e se lea e se pa kida ya la eva mai ia wa ka ko lo ma kwa lo ia o ai vai le spito ia ku lai mai fo se spa ki se kausanga o le mea lava le kas o le mea lava le tas o le waku lava ia fa pena ia o tulanga nai nei pa ngole o le kulanga ile ka kolo ia sili congratulations ia sanga ia ne ai o le tai ya walo fa moe ia mo foi valo fili ma fo ia le fai ngo fi le tau tuina o se tatu atu ta malo fo le on sa ia o tu uma lava ia ka po ia kwale aku fai male tonu fai male poto ia o tu nga luenga kiringa luenga malo len ko dia ma se lava le fa moe nga le o malo i tu la fono ia ma vaenga fo le nei le fa ngo o cases ngi va ko leo ia ba o pior ke le lava io me ye e lenga kupu me ngi ia onda tu o mai lola ia ole o mo me ka tila sam ro pati fa tau I fa taro fa tu ya o te mari ro pati fa tau I fa li so fu maria ia ma lola ole mele o debate ole ka tila le la kwa va ku kala ta ole ka tila ia wo va ai o sai fu o ngona fa pe ang fa yaku e lo se maka upu fu le pare o e mata upu fa pe based on your situation or sometimes your opinion based on your understanding fa pe la le ka ke kala ngole ka tila fa le fa ta wo ta vale o le sita ngata e mailo na opinion e fu i longa situation o le sika ngaka e mailo opinion e fu i longa understanding but not the situation la le wingo le kala ia boilo u mai tatu o le whaakau mai o lau ka aware ka kila. E lua awala e whai ai. So se tangata soi fua lena kua baku New Zealand. Masa mo fo. E mesi ai au ngeia New Zealand. So se tangata soi fua nge New Zealand. Na whai whakai ka inga. O le whainga ka ia ngā whai au fufuanga. Pe ale isau ka aware. Ai mana tua. O mātou umai ngau mai sa mo. E kere isau musau ka aware. Pawara menga ka kōrea. O le pusa umu. O le situation la. E irika ngā kai ke sau e se roi a inga wa mea I whape ia se fele pound o le whale.
se fe ku pele ke se lu ka vale nga uma fa ka vale fa ka ulia fale move lo se filo malo fa sai vai via su fumuia si unga a choe support him he done yes yeah so true ya nga ya ona mela le fe lo kala ava pengal pusa uma no ta samu ka ke samu o longo winga we all need to buy a car from somewhere else ale o lungo le awala o lungo le trade me por ka tila fo o le ka tila e whainga cash me lau ka avare o le ka kila e whainga alu long me lau ka avare o fale long fo ila e fua le ko inga interest rate e mai le fale long ya ke oi e fua ila kongi e kalafu mangkua la le ka kongo ka langoa situation o a ka sa mai sa mo o a ko adi mar fanga e le whainga o le a e mo mori la fanga le pasi la onga I need to go to work so my family need a car o le mela tia lo o keru falka avali a yai la sa kupe nga sefi ke la kulo cash mela ka avali ai ale sa utupe e kasi ale option o lo walu ya o lo walu lo mai sa ka avali o le mela fela kala o le telo tangata mo foi fa pia because o lo ke lo o ka wo ka avali e mai falka avali e makwa ke kelea interest a e la kula o e lo mela ka avali fu wa kula o bank e ke alu la bank e apalaje ia e fe o lolo long ai alu o mo meu kampangi fo ngai finance ia fe lolo fo kam ai mana tua e alanga e alu i finance ia o ngai ma fo mai wa e o lau bank e len fa sa loan fa ka sa ka vali o situation na le ka ka ngoi o le ala fai tio nisi fo mai o le mako i rip off o ka kila yes au le interest rate mo walunga ai ale ese option ka ngaka le e kasian me alo le o ka kila fa le interest le mo walalu o ke le o encourage ngala ka ngaka pa o le ka ke ka ngoi situation ese umaka ko e ka ngaka ilanga cash la cash mai e ka ngaka ilanga bank ma fai e ka ngaka no cash la kulanga bank le ma fai o le option e ki nganga e lo ka ngaka a ke aru lava i langa ko sfulu fa nga mga mire o le loku e ko sfulu fa nga mga mire o le aonga o e ki mga mike fa nga luenga pa wala le lo option o lo walo ya ke long ai a ha pelo hinga se fi o best option se fe la kupe e a cash mai lesi ye o fa nga ko remortgage la ko fale langa pe wo vai le nga tala no le pe wo fika la ngoa o fia mau o istangata o be sama ko ni e pe wo va ia ku lo fo le ngai ka ka fo ie a la wo e mai la ko ka vale pe wo hula pi fo le fai mai ia ko nga be fale val ka vale wi pa fo ko a fe sidi la le mai o e sa la fa ta sta vale ko sira ai ngol ka le because of your situation o le kala ngol o fa ati no ngol ngal ngal ka le because of la situation o fa le ngol ngona because of your experience e ke lo pa ule interest al bank e ke lo a cash ka vale ya e ta ngo fi e ke lo a remortgage fa ilo in fact a situation la ka le kana fure the only option o le ari o ka kila so ia mala mala mai ia mo fo ni ko la ngala fo ka kila na te mari samo ia me nga ia ngaka ko uma mai ia a ki nga la ko pa ule payment e ai uminga kong e ko ki kia tapor konginga e but you got no option al melal kuskusi di mga ka yo long ka var o nga o mang biya raw ai nga ia e atun ai dunga manga yo e pe manga ia melo ka fo ya ko fa ai lo aku ka option e pe star se fo la kupe cash mai e ke alu la bank o fa ida e po fa toro mo ke si fa ida afa pela bo de se mia yo la de simia e ke ka ke alu ave saka avare yo ka le o le alu tanga telefone saka va so ko ngati pe tsinga ru ke vai ngo vai fo lunga tiktok io wa son ka fai mai esa e makwa ia e mo wa lunga interest but what else we can do o le la lo lang yang e ya la o ko le va ngi yo sa mo ku ko wa ngo mak ko fa nga ya ni si fo yo na ya hinga tala vo o le ka un fai yo le option la vale but o le best no fa ko se fe la tupi anga isko inga ngo polo ka nga wale fai mai o komiso le falka avani inga kongi nga mo le okupi ia ke wa ava mai ke fo me ko mai fai nga me fa vale ai la ku ko ke lo ke le interest o menga ia lo ke lo o langa kala la fai mai sa
o me yo ka vale pe a ke le sa al fa Afrika uli e le o saula ia alo ya e su en ka vale fe o ka ka because ala ka ngomelo situation e le sa me se kupe o longa experience but not the situation lawa mang wia ia lawa mo isi ya wo mang wia wo ma fa nga wenga foi fa nga wo moku fa ni yo ngara le le o ya o ka lai la ka mo fa ia fa pe nga ai awangi ka ko kuskusiri mai fa pe wa o nga mala lau mai la ma fa me wo warua o waru ka kiranga ia because nga ask mai ke o ke la ko fa la ko lai ga mo la tupi ia o la me la fa ngo fa mai ka nga ka yo ku le ai la ai mangi ngo o ia nga fa ilo me ka vale pe fi manga sa ka vale o fa nga solo ngo pepo ai la ko ke vai ko mo walunga ia o se wo le ya sa mo ni e kau ke ilo uma ngai ngala ngau o le option ia o le mea lai ko e umi le turn pa u paying ia al menga ye ki ngai no ba ko ki ya tapor ka vale ai ala ki ki le turn e kau ngaka ia ai e sa ulalo le kupe ko menga e ala nga fa ye ka ngaka e fu ala ngai le ko e le fu ni kupe la awang ye ku ia nga ko fai dem fa mai ia ngai le o ko ia wo le ba ko mai ya so mau ku ko wa ia ngai ai ngore ka wa makare fa penga nga ia na si manatu fo de ia ai lo se me Jean Collins Purcell malo ia o le tato fono fa manatu atu fono ai ngol fast fast ai ia pa ia so tato ai ngol fast i mempa zuma ia fa fe po ikele i mempa ikele le stala ia lo mo le pa no to tele io ma ko o kilang o la mo fast a kwari ia kilang fa tato fono le sa ya fiafi ia i utai le moto sa mo ia fi atu tala atu au te salo ye ni va nga ta u lava ia la fa tala noina ia o le nga pasi mai lava le page ka ko ai ngol fast ia le nga mga sin mai kia ia le la ku lunga mo la to o ye ko ngol ka ko messenger le fa le fiafi la surufu lima la sa ia le moto sa mo mangeli o le moto sa mo Charles Stanley so fu manuia i moto Josephine Leota fa talo fa tu manisio o lamo lalo milo kamu so fu manuia ia nga ia male tatu le fa manatu atu ia le au nanga tatu tu sa mau ia le fu matari au nanga ia tu sa mau nei fa amatanga tau sanga ia wa tau tu ina so tatu turu turanga pasani o la ko veni mo me uma lava pe on fa ilo tu telo afia ia o le wa mata po ar fa la velave fa so ta ila ko Facebook page tu sa mau Manhattan ia abi ela un message ia pa fa pe mana ia fu le au nanga ia mo so tatu turu nei tau sanga ia manisi lava mo le fu fa malo ia tupu fo mata mari o so tatu turu nei le fa ngo fisa inga mangu ia ya ke ngofo vaka ika ya mo kama fau ya ka ika ko kasi mal mabalo le tu capsi lipa so ifo manuia fare ni koro malo ni ya malo lo sa ya e ka ke o umar ku ngama ele ya se va pe fa ya pa no me foi de ya ine ya tunu ya Garcia le lo fo le di fo mal malo si fa ye fo ti uche ma fai va ya le ngaka fo le ka ko ngo e ka le sia o nu u ai mai se sia tatu fai ngama tatu tatalo foi ia mo le fionga le palemia ma kapeneta ia fonfitalai ma sui fonfitalai ma le palemene ia fa pe foi tsa ia se tatu malo le fionga le malo sa fa inga malo foi ia se pono sui sofia ia fa pe fu fam sinonga ma le wa ia wa kako vala ma le vai va pe ona tatu tala noia na po ia le lavo fola mai e to tele o nisi foi o leitu ia fa pe mai o le aso lua o le masina fo uma le vai aso le o le vai aso na tua ia le la wele unga fa sinonga yo le la ko la vol kala le saudunga ia fa mai ngai lo por fa unga fast de lo peke o lo kalke le fiunga le para me tu go lava ia ola wa kala sa ia avoka ko ke fa ko iki ola wa va ia ia o case ni ia le po ile la lo kai lo mala wori ia le mo lo le aisa ia e lo ka ko lo i manisi e mo wa ku i va nga le ia tulanga na se ka ko fa nga malo lo sa ka sa va ringa ki ka usanga umi e umi ia ka ko mau lava le fia finga ngale ai e tulanga fu fa soa ia fa pe ko e kalesia ia tono maftanga a me se ka ko nga fast ia ka ko ngangi ka usanga ia mau fu i ka ko sa valinga fia ne te usanga ia wa ke le fu ngai vai ngai le ngata le fa ka ko pa elections ia le fu i fa ia tato le sisi nga fu e lo pe ka ko ke fe ro ia sa mo sisi nga fu pe o ku ia o mau le malosi maleola ia o me taua ia e tatalo mai mo au ia o tatalo atu mo oi ia ka karo fu oi mo fai fi au ka karo fai fi au mo
ia tasawi mau ka ko fia ia ile alofa ma le anga le o le atua talo uma ka ko o e rua mo ko fo ngi o muni la job o ngi mo mara nga wenga ia mo vai ko nga o ka sen me ka nga ka ya fo me wa kuri mo nga wenga ya ia le ai le turia mo nga wenga o mo fa ma vai le ya because pero ka ringa fa ya ko e so se fa unga te fa ya e te ro le ya ia masangi ya ko o le la ko so o le mala nga ku pele le nga ke le popore po fa nga wenga po ke le fa nga wenga because we have students o ma o ma students pe ang o fa ya ako ko maka mai e a fe man tupu le mo le ba ya so o ma ko le popole po fa nga wenga a fa pe aro ke fo for fale ai mo mai ku pe students ni ia mo ka ke le ku pe mo mai o le fa nga wenga le ma tora ia e fa pe nga a fa pe foi la o la YouTube ia le fa ya ko e ke rea kula kupere mo le YouTube ma Facebook ingai lo ko ngi ke fa nga wenga ia e kala kai masinga pa e ke rea ko so o ia a bonua nga wenga pasi level io e fu ka ki la nga mi me ke la ko fa nga wenga io va vai ai o tele o fi I just want to have a rest a little bit ia maka ma lo la giki o le mere nga wala mai nga le la au ke ya lo fa nga wenga ko so ngo umba nga fa ye nga ma ko fi nga o ngole ave la kiuke ia e fa mai ala ko ya no fa ko le o bisan ai fa mai la ko fa mo ba so kas ke do ya o vidi ma ya le o fa sa la o ka nga ka fa mai wa a o nisi lava ia o nisi lava fo e lango le fast ia ai mai fake page o fa mai ia o wele alu tele fo se kai mi kala ngo nga me wele so nga you know sometimes you don't have to tell because it's a waste of time awai pera ya sa nga bunga ele peang o fa pe o fa yaku ele fa pe o le sa nga bunga ke do ka sa o anga o la kwa fa sai no la ka vale taxi o fa ma taxi o le mako e ke le nga bunga ngo video fo company pas ya la fo mo ke la kwa episode o me le la ko ya lu para ngo manga o biar ma lo ia ona le mea fo le o ko se fo le ma fo di si vai nga ia ma o ngoi lava la ko ara you happy everybody's happy your friends and your families are happy ia ai lava tangata e mai fo e fai me fa pe e tsa mo fai lava le petia lo lau sa va ia fa pena ia ai mo le atu fa tai tele ne ia fia fit pa ia se tata tinu ia ra fia fo ia lau sa va linga nei vai tau ia ka ko kalo le ku so so ngi mai pa i belo na lo fa mala na fa ma lo ngai ngase ia matulanga lava ato ma wai fo ile ia ku nge kausanga ia lo fo le tua ia ka ku nge ka ko ile ia ba ro so se si fai ma i se si nga ba vele ngo ka ro ku nga ba wele kai ia va sai mai mo te manatu ia wo ma ka ko ka nga nge po mo le tu fa tai tele lava ia i wo pa anga i tupu mata mari ia sio tatu aturu ia e fia mai mo mai fo ia tatu tatu no nga le fia ma le fia ele ai lava se ato ia tia u ia wai le o se kanga ka fo ile ia ka fia sa fo fai ia ni me tatu no ia e fia le loto mai atu fo i ko ke lo ko pa ia mo ko mo malu ko ke mai mo mai ia ma le tau fa so ia mo fo la ngona e fausia ai la sa valinga awa o ko mengi au mai ia lu i ka wai fo ka ka se kanga ka ki a ko pe ai lu ia la sa valinga e wai e fa pe ale o langa so so ngi lesi e tatu ma wai le o langa fia ia a o se ni ia ke manga ko le wo la fa singa malo longo le fo la fia ia bo al fo la so fia ngai le malo se tatu atu manga renga lo fa tele atu ia fa pe se la manga po e fo se u pe tau tamari i lau fa fonga ia po lau fa fong si la fo si la mai mo mai ia la fo ia fonga va tele ia pe la fo inu ule aina ia manga lo se fa le tonu ia ma se vai fo tari nei ia ai manu ia tele fa nga malo longo nei po ia ka ko o fo kai au lo pe ko mo fo ni sa ko o kai au ale awa a ba ka fo sa poku mal news af kai lau lau ka ko YouTube af kai lau ka ko Facebook e fa tai fo fa no me lo tai ia ai tele i kari ngalo ka nga o mi lau like button le like nga ba ku nga o ka ko pasi de ngo se lau ia lo ka ko lo se lau lima ia na tar sanga tua ngalo ka nga o mi le like fo le se like le like ia wala varna lo sao nga mo fai live ia lo fatila tu mo to manuel le po da to live tam no na mai dungo la lo ai ia no ya natu lo fatila ku ka tiano have a good night god bless so far so far